يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي жана бир канча балдардын ошо балдардын арасынан чучулдакта биринчи болуп чыккан биздин инибиз Турдубеков Нурислам болду. Турдубеков Нурислам бар экен? Нурисламга биз Ахмет окуу борборунда уюштурган иман таануу сабагындагы конкурсундагы биринчи орунду алгандыгы үчүн ушул сертификатты жана ушул смартфонду тапшырабыз. Кол чаап койгула. Жакшы окуган балдардын арасында жакшы окуган балдар көп. Биринчи орунду алган биздин инебиз Бакытов Нурмухаммад болду. Жакшы балдардан болуп чоңоюп, жакшы билим алган. Бул сертификат сизге барабыз дагы, бул телефон сизге биздин окуу борборунун атынан берилет. Кол чаап. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي